Erizoba bakansarovwe bashitamira mu rukiko rwabo rwo kwendera umwaka bayore ko butashemererwa n'enkora ya mukuru w'abakozi aha kanso ya Mbarara ase abirebe omuhwezuwe Richard Mugisha hamwe na Meeya Robert Kachebezi konka wabajwekirwa omuhwezuwe Priska Murongo bakansara aba babembirwe byansu Muhammadi arikujwekera Kakoba ward yagira ngo nibetaga inventory y'amataka gona Katojo kureba ko amataka gabere gari Katojo etakizire Mbarara city turiyo tuzakusaba LC tumweberete division Katojo kubira ibira bitanu abantu ababina kakwate kugenda kwariyo ico nacyo tucyetegereze muno division ekahandigo kandi inventory yayo ekaleta mu itakeri ekane rigambo hoki nilingana ki reba kansara bagamba hanshongeji kandi abarje bona n'abagezi Meeya no yagumute akemera yagira mukanyankore ahitakero ayinehe cyangwa ekiyatundero myaka yira hadi bitongo bya mukara ayinehe cyangwa cyinka cyasatene ngabuce hadi akasigireho kandi pepere cyangwa I must call him arete papuranye binayirebide na mishogaji abireta kanso ehendere chintu. Give me just only 2 days. I call him arete papura. Richard Mugisha kuyaza kushobora hitakeri yenda kubabuzabuza nikwe speaker kumuragira kushitama areke ase yabirebe ashobore kanso yabita yine cyapa. Mr. Speaker, ikibazo cyawe cyababuza one we are not sure, we have not verified the claims of Kanyakore that he has a land title. Eki charetera site Kiraaka no muhezi wa Meeya Priska Murongo kugambe mbushukane bwanyuma ya Murongo kwimuka kagira ngo we cyapa kakirebaho aho no speaker yaregera site Kiraaka n'akakiko kitaka Mbarara site gukora report bagireta kanso yabita kerio rohe cyapa. In the land board, we have a full-fledged land board on our members. Yes. Directing chairman wa land board to go ascertain on this land whether there is a land title and of which year ikazaweta ikatandike ikafuna ryari ugono nicho chino kwatiko mushata kwa appointed to the land board atongashobwa ngo itakeri bakansara nabo nibajyangu tubar kumanya kuri kwingana nkonkariho kitehuriza Katojo kandi batekateka ngo rikibwa kare ahabwa TV West and Adolf Ayureka.